Thokozani parafethu random. Yabona uma unesilwane uhlutshwa zizilwane uhlutshwa zimpundulu. Sinyoka zizawafazi. Into yokuqala kufanele uyenze, thatha ezi zinto zihlupha lo muntu, zithwebule uyozilahla kude, wandule umqinise lo muntu uvale. Inyanga ezininzi zisike zona zingathathi lo moya zowulahla, zisike ziqinise umuntu, simqinise umuntu ngemithi yazo zethembileyo. Mase umuntu uyahlupheka kodwa wena akwazi ukuthwebula into esemntwini, wena uthanda nje ukuqinisa. Qala uthathe lento imhluphayo ulahle pha, after inguku umqinise. Ndiyabona inyanga ezininzi zona zifike ngokuthini, ngokuqinisa. Ukuba lento ihlupha lo muntu akayithathe akayithwebule, uyadlala. Laa muntu uzogula ube ngathi wena urojiwe, kanti wena khange uyithathe lento qala uyoyivalela. Usuke wamhlamba wamqinisa, kodwa lento awukhange uyithathe. Laa muntu lowa uzaba ngathi iinyanga ziyafana, kanti wena uvese nje wamqinisa. Into efuneka wena uyenzile, thatha lento ihlupha lo muntu kuqala, umqinise uvale, uphinde uyoqinisa apho ahlala khona. Nalapho uyayithatha lento ihlupha lo muntu elapho ahlala khona, amzumbutha. Uba wena uvese waqinisa nje unemithi abayithembileyo, izaba ngathi wena unyangi uyirobhana. Uyoqala uyithathe, uzayithatha ngokwemithi, uzayithatha ngokwepower yakho le uyisebenzisayo. Ukhona ukuthi uyithathe ngemithi, ukhona ukuthi uyithathe ngepower yakho. Asilingani ngamandla. Omunye umuntu uyithatha ngemithi kuphela, kanti funeka uyithathe ngamandla, ngepower yakho. Thokozani bamaphini.